Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Thansanga chuan HNUAIHNUNG ZAWKTE politics bola HMAN inni chin hi tire kan TUM ani ati. Minister Pulal Thansanga le State Planning Board Vice Chairman Dr. Kenneth Songlian ati chuan Min Khan under Manika Changwakut pui Bizu Miloni lomna anman puina thu soin Minister Pulal Thansanga chuan sarkar ma saten minority tetan kongshang shangin ma ala a ma se a system afula wangin masona twan tlinga theilo. Chief Minister Pulal do mahi kumrei tak chung ramlo ve tole politics support on shiat nga takania ani kai shwain hnuaia hian mi zong tana masona twan tling theinan sarkar chuan chaktakin ma kan lame kani atia nam HNUAIHNUNG ZAWKTE politics bola man inni chin hi tire tuma zirna hi nam khai chuan man ruwa ani awangin nule paten kan fa te zirna hi kan ngai poi mo turani atibok. Dr. Kenneth Songlian, Vice Chairman State Planning Board po inthu soin bizu ko thian namin pum khat na thinlung in nei ngei kabesei ani ati. Pulal Thansanga hi po edi zo salian colony General Secretary Puar Sanghuna General Secretary baka ZPM General Headquarters atagin shwai to egmazatin and Troy Forest Minister Pulal Thansanga Min Khan Chakmakut pui 13 bizu miloni sangni somni panga under manika nei aman pui Pulal Thansanga chuan hamtlom zok minority te har satna ashichiang ve thokhata sha thu soin Chief Minister Pulal do makai shwaina hnuaia mi zong tan masona twan tlinga theina sarkar in chaktakin ma alak mek thu soya sarkar malak na sang te atar lang ngal bokani he hunai hian State Planning Board Vice Chairman Dr. Kenneth Songlian appoint thu soin sakma te chuan culture ro pui takan nei ti soya an nam chanchin po chui tham le zir tham takani thu soin bizu kut an mang thei chu lom umati thu asoyani